yaturutse mu muryango usanzwe wo muri Sao Goncalo, aho inzozi nyinshi zipfira mu nzira ariko we ntiyigeze ahagarara. Uru ni urugendo rwa Vinicius Junior, umwana waturutse ku mukungugu w'imihanda ya Rio de Janeiro akagera ku rwego rwo kuba icyitegererezo ku isi yose. Ku myaka 16 yari amaze kwinjira mu mateka ya Flamengo. Ku myaka 18 ikipe ya Real Madrid yamutanze harenga miliyoni 45 z'amayero, ariko nyuma y'ibyo byose hakaba hari inkuru y'uruhu rwe, hakaba amarira ye n'ubushake budacogora. Iyi ni inkuru ya Vinicius Junior, akaba ari umusore ukomoka muri Sao Goncalo. Ndaje turebere hamwe amateka ya Vinicius Junior. Ese ni umugabo wabayeho ute? Ese kuri ubu ngubu ni umugabo uhagaze ute mu kibuga aho akina ikipe ya Real Madrid? Turebe amateka ye, ibigwi bye mu mupira w'amaguru ndetse n'ubuzima bwe bwite. Mbahaye ikaze kuri Alphonse Sport TV. Njye nitwa Nizeyimana Alphonse. Icyo nakubwira nuko wakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi byinshi kandi bitandukanye. Vinicius José Pacheco de Oliveira Junior, uzwi cyane nka Vinicius Junior, ni umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umunya-Brazil ukina ikipe ya Real Madrid mu gihugu cya Espagne ndetse agakina n'ikipe y'igihugu ya Brazil. Uyu musore yavutse ku itariki 12 Nyakanga mu mwaka wa 2000 mu mujyi wa Sao Goncalo hafi ya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil. Akaba ari umuhungu wa Vinicius José de Oliveira ndetse na Tatiana Vinicius. Yakuze mu buzima butari bworoshye mu muryango wari uciriritse, ariko afite impano n'urukundo rwinshi rw'umupira w'amaguru kuva akiri mutoya. Mu mwaka wa 2006 ubwo yari afite imyaka 6 yinjiye mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya Flamengo riri hafi y'iwabo. Yakomeje kuzamuka ku byiciro bitandukanye by'abakiri bato, agaragaza impano ikomeye mu kwiruka, gucenga ndetse no gutsinda ibitego. Yasinye amasezerano ya mbere nk'umukinnyi wabigize umwuga hari mu mwaka wa 2017 ubwo yasinyaga mu ikipe ya Flamengo. Akaba afite imyaka 16 gusa kuva ubwo yatangiye kwigaragaza cyane muri shampiyona ya Brazil bakunze kwita Brasileirão Série A, ndetse atangira guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'abatangije imyaka 17 ndetse n'abatangije imyaka 20. Mu mwaka wa 2018 ikipe ya Real Madrid yamuguze arenga miliyoni 45 z'amayero. Akaba ariyo transfer muri icyo gihe yari itanzwe amafaranga menshi ku mukinnyi ukiri mutoya. Yimukiye muri Espagne afite imyaka 18 ahita atangira gukina ikipe ya Real Madrid Castilla, akaba ari ikipe y'abato. Hanyuma aza kuzamuka no mu ikipe nkuru ya Real Madrid vuba. Vinicius Junior yagize uruhare rukomeye mu ikipe ya Real Madrid. Urugero ni nk'umwaka wa 2022 ubwo yatsinze igitego atsinda ikipe ya Liverpool cyanabajije igikombe. Mu gihe kandi muri La Liga yayitwaye mu mwaka wa 2020, ayitwara 2022 ndetse ayitwara na 2024, atwara Copa del Rey mu mwaka wa 2023, atwara FIFA Club World Cup mu mwaka wa 2022, atwara UEFA Super Cup mu mwaka wa 2022 ndetse n'umwaka wa 2023. Azwi cyane kubera umuvuduko we, uburyo acenga, ubushobozi bwo gukora amahirwe n'ibitego, kandi ari umwe mu bakinnyi bakomeye ku isi muri iki gihe. Yahamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu ya Brazil hari mu mwaka wa 2019. Yakinnye mu mikino y'igikombe cy'isi cya 2022, atanga imipira y'ibitego kandi atsinda n'ibindi bikomeye. Kugeza ubu ni umwe mu bakinnyi bazwi cyane mu ikipe ya Brazil, aho akina ku ruhande rw'ibumoso mu busatirizi. Ubuzima bwe bwite, ubu Vinicius Junior ari mu rukundo na Maria Julia Mazzarri, akaba umunyabiganiro kuri televiziyo ari mu gihugu cya Brazil, ahazwi nk'umu influencer. Bagiye bagaragara kenshi mu mafoto bari kumwe, nubwo Vinicius akunda kugira ubuzima bwe bwite butagaragara cyane mu itangazamakuru. Vinicius azwi kandi nk'umuntu ukunda gufasha abana bo mu muryango we ndetse n'abaturage bo mu gace yavukiyemo muri Sao Goncalo. Yashinze umuryango witwa Instituto Vinicius Junior ugamije gufasha abana bafite impano
mu mikino ndetse no mu burezi. Ngaya amateka rero y'umusore bita Vinicius Junior kuri ubu uri gukina ikipe ya Real Madrid, akaba ari umusore ukomeje kwitwara neza muri rusange. Njye nitwa Nizeyimana Alphonse, iyi ni Alphonse Sport TV. Kora subscribe ndetse ukandi no kunzogera kugira ngo uzajye ubona amateka nk'aya ngaya y'abakinnyi benshi bagiye batandukanye ndetse n'ibindi bihanganye byose ku isi. Icyo nakubwira nuko tubakunda.